Yes, miss. प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुकमाच सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्ष गजवक्त्रचतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठविकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्णं तथाष्टवं नवम भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसन्देह पठे नरः न च विघ्नं भयतस्य सर्वसिद्धिकर प्रभु विद्यार्थी विद्या धनाधिलप्ते धन पुत्राधिलप्ते पुत्र मोक्षाधिलप्ते गति जपे गणपति स्तोत्रं षड्वे मासं फलं लभे सौवस्त्रं सिद्धिं च लाप्ते न संशय अष्टभ्यो भ्रामरिचि लिखित्वा या समर्परे ततस्य विद्या भवे सर्वात् श्रीगणेशस्य प्रसारतः इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनं गणपति स्तोत्रं सम्पूर्णम्।